sang sang atanga INP mezo channel clear tu te inzain chipai kan bu ka cheu thiam lo chung chungin news po du anga mu hlei thei chuang lovin kan an ti chuak ve thina kan channel subscriber tele lo khira lo ngai thathin tu zong zong in chunga lom thu kan soi mol mola nang mania wang leo levin kan channel hian tu na adin mun he thlenga ni en mi fuina zong zonga lom thu kan soi masa e March ni lai ni ania tun tum chu nimina kan ti man tak lo te zinga langsar deu te po telin Myanmar news kan an ti chuak le a atop thlenga lo ngai thale theu turin kan so ma chu nimin March ni khat khan Myanmar ram chu mun ranga terrorist council sipai somli le pani an thi nia soyani a PDF lam mi panga an boral bok chanchin kan riat danin CDF lam hian triau khobula sipai ka antum nia soyani a mundang dangami te po anin cha kho mek ni in ti kan ria a tlangkam ti a chuan voin khan CDF le an thian pol rang ho tu te chu anin ron hlom nia soyani enge an thu chuak ti ro kan rhezui chuang lova anin ron ta em ti po chiang takin kan rhe chuang lova media then khatin an tarlan dan hi adik chuan CDF lam hian ka antum tak ani mai thei triau lam hi kan ngai chan dewanga yang CDF lam po hian thataka thilan ngai tu tho chu kan ringa hetia triau le che vel civil mi te chen atanga nai lu tuka ma an lak don chuan an ven tur ber civil mi te hian sipai kut thak an tur na salyang ti ero a hlo om le boka engpo ni se me puin an tor lo thei dan tur ber ngai tu chungin ma an la tura ngai la chutiang taka malak an thiam theinan kan chanala tang po hian kanan ngen du bokani March ni khat nimin chonhudar ni vel khan karen ni state demosu township a indo na chuak le a kan soyang khan anin kap le tatak takani sipai lam hi zali vel ni nan soya chung ho chu KDF hote GZ21 te demosu PDF te loiko PDF 10 an kapa terrorist council sipai somni le palian thi ni nan soi February ni somni le pasari pathian nikalta a anin ka na khan bamo le mandalay in kalpo na kong pui dunga anin do to boka chuta chuan sipai council lam som pathuman thia midang pariatin hliaman tur ni nan soi bok sakain le makui lama po hian sipai lam tang te da that an ni zel Sakain region le Makui region huam chunga chong u pakhuku kanbalu manmu township lama hian sipai hne na mi report ching dalan mi panga tha an nia Kolin township a USDP party IO athan MP hlui an kap lumbok Makui region pakhuku township a hian February ni somni le pariat nimin pia khan dalan niangai emon anti chu tuti riat lovinan da tha a tin kan balu township lama po hemeni vek jing lamdar li le chan ve vel khan dalan win chain an kap hlum to boka te chuan minmu township sapia chin khua a dalan niangai nupa February ni somni le pariat ni thau khan tu te nemo an kap hlum to bok chong u township a kalachin khua a chuan tiusoti polami dalan sowin an kap hlumani February ni somni le pariat ni ve khan Sakain region Kolin khopuya tlaidar nga vel khan USDP party ya an MP hlui an lo kap hlum boka February thatop ni khan mi mal da that anom nualani Sakain region yu township a ukphu khobul loka ongke zin khua terrorist council sipai te chuan nimin March ni khat khan ukphu khua lutin mi pasari an man phota chung zinga chuan an khua thu nei thei deuh pakhat po atel ni in an soya chupa chuan an mi man te ne na chuale ram tura di lawangin mi pathum chuan chuale ta a ama hi atel ve ngei tura kanan ngai ringota ama atel thu po media te hian an soi chiang hlei thei lova midang pali te ero an that nia soyani a PDF pathum le civil mi pakhat an ni in an soi ni zandar kwale minute somli le panga khan PDF te chuan shot rocket mangin Dipeyin Township Police Station an kapa police pangala yan thi ni in voice of Dipeyin lama thu soi thei pakhat chuan voin khan soya bom pasari layan kap lut ni om takani
ta se tam si pa sui chin khua voin tlai dar thum le chan ve vel khan terrorist sipayan lut le a khua an hala a khopumin akang vek mai thei ni in an soi mi hringe ro chu an tlan chuak deuh vek ni in an soya hon na tur ero an nei to don lovani hi Sakain region phong pin township pa tanga maha khua February ni somni le pasari khan terrorist council sipayan lo lut to a ral thuam len te po kapin in som chuang an hal ral to boka tin mani February ni somni le pariat po khan tapi e khua civil mi pakhat an thata an ran vul bong som panga an tal sak bok tanga maha khua sipai te chuan min bei chuan in kan hal se lang ti in anin tho sabok ni om takania a boi thak du hle don ani Sakain region lam hi kan puan thin ang khan mi chi rang an oma PDF chakna region ani angin sipai po an che hlei thei lo boka menong hlana chuan February ni som pathuma sipai lalte meeting anei puina chuan P2 seat anti mai sipai lam tang civil mi riam hrekeng pol kha pol somret lai mai din angin asoya heiba ka tun nai khan an mani Burmese nationalism lana zual zinga mi buira tu antia kai hroi na in Burmese nationalism atui Buddhist poithiam then khatte po telin chutiang lama tui fal deuh te chuan campaign an pe ngor chho ve ta hlea PDF tukzal an ni theinan puithiam te meu po an poimo ve tho an tia nimen lama po heng ho hi an campaign na sa hle nia soyani makve deuh mai chu puithiam te po telin heng ho hian pistol le silai tha tak tak an keng thei tlat mai hi ni heng ho au hla ber chu Buddhist sakhobia an ni chuan eng nam po ni ro se kan hum himang tiani deuh bermaya minong hlana P2 seat pol zinga peng khat chu an ni ve nge yarin om sakain mai ba ka ram chung mun tin akmala kan tum ve zela ram buai hian buai zual lam ala pan zelang nge eng lam nge hoi don ti po hi hriat thiam ala har sama ma ani hi Makui region Kanko district huam chung Trilin le so township lam hi chu leilama tang chuan sipai council hi achet hei to thak lo ani bera leilam an thunun thei tak lo awangin sarkar na thok sipai hlo lak tur ti ang chi sum chuak tura an mamo zat makta duai sanga le jani lai mai po thlo na manga thon turin an dila chu po chu tun thleng hian an la thon hlei thei lova thlo na manga thon mai tur chuan an rel ne soeni KNDF lampoin terrorist council sipai te beinan malak na satan tum hlea project atan nuai sang khatal chu me puilamen tran pui tura an be sei thu nimen khan an soi sipai council en tha a tho bel na sata wangin lo be na na malak na tur haw taka tran pui na an ma mo hi a theu neu lo view mai soitak ang khan February ni som palia tang khan movie laman boi tran khania chuta tangin nan me khung lama helicopter le ral thuam lian mangin an chena sa hle a February thachan vetanga tun thleng hian KNDF lampo somnga vel an boral to a sipai ral thuam lian ka awanga civil mi boral panian oma pali velin hliam an tuar boka nan me khung lama tangin KNDF te chuanin nuk dok ta phot khania nan me khung bula sinma mual lama tangin sipai lam hian ral thuam lian an ka awangin chulai che vela khosom nga zet chu an ral tlan ani tin voinan soidan chuan karen ni lama hian chorkar khat chungin thlo na mangin sipai council hian voisom thum le pasari lai mai an kap le to a tun lai hian dimosu lampanin sipai thuang ne in thenin an kal le mek nin an soibok tanin tari region palo township pa thamin masa khua apo terrorist council sipai som thum vel civil thuamin belin an kal vele a nimen tuk dar sari vela tang khan darkar ni tling lo deuh anin kapa tum ni kaidan in kapa ni sipai lam thi le hliaman om nin an soya an ni PDF lamero an him nin an soiboka nimen tlai khan sipai an thlen bel nual maya palo township lampo hi an la boi zual le mai thei boka ni hi tanin tari township huam chunga pawa khua apo terrorist council sipai lutin February ni somni le pasari khan NLD office an hala civil mi te chen na in thum an hal boka an hal lo in dang te po an sipai le piuso tri pol ten an rok na sa le hle nia soini in pawa khomi te hi tun thleng hian khua a an la ho ngam lo vani
ko kan lam hi tunlai tak hi chu an thoma dai le ta deuh kan tia amaro chu terrorist tenen nimin khanan in kap vele boka February ni somni le palila matang to khan motor somli zet mangin terrorist council sipai te chuan court khai township an lut to a tin mongko district huam chunga an sipai te an khom thale boka ti chuan march ni khat nimin tuk daruk vel daruk le chan ve vel atang khan khalaya zani somriat le pasari na sipai somriat vel chuan mongko district manche tlak lam tlang tluana MNDAA sipai kem an kap le a ko kan lam hian an chairman uphung cha anti ruang phum tura program an nei lai takania an chairman po du anga vui tha hlei theilovin an lo ka ve mai angai ta ni MNDAA lamin an soidan chuan terrorist lam hian RPG voi somriat chuang khol silai tenen an kap le manani oma silai mu anin ren lo hlei khop mai Rangoon le Mandalay inkar highway kong hlui zok yomin chi road anti maya om terrorist sipai te duty na kanong trat security camp po nimin march ni khat khan guerrilla force of Mandalay le Eagle Brothers People's Defense tenan kapa chonhudar ni vela kap khan nia terrorist council sipai pangan thi ni in guerrilla force of Mandalay tenan soi tukindar sarivel khan Rangoon khopuya insane jail mazon kongpuya bom muani a sipai lamin an check na sahle ni nan soya kong te pon khar hialani chu bom chu from zero to hero pol tenan kamani thu soin mi pui veiwa kan tamawanga tipuak du tari lova da ri tamayan ni thuan soya mi pui lampo hian dictator tele an pol te nena in hlat deu takatlat hiam tura an be sei thu an soi ngal bok sipai in thu nei nan pong lak nu Russia le Ukraine indo le nuwa thil lo lang chiang tak import genius lamin an tarlan dan chuan Dynasty International Myanmar rama om te hian Ural Avia company atanga khar chhongin MI17 thona pat hi azuar thin ya riat chhuak anita a Ural Avia company hi Russia ram Yekaterinburg khopuya om mil helicopter pat siam tu ania Dynasty International hian sipain thune ina pongla katang khan Belarus Russia le Germany ram lama khol chi rang te chulein Myanmar lama azuar chhong ta thin ni in Justice for Myanmar chona soi boka Dynasty International an chairman ni mek chu Dr. Ong Mumin ani Myanmar ram boya wang hian karen ni lam telin an ram chim lama hian man in le lo tlan san hi mi noi ni le sing ni chuangan om to nia soyani atlang puyen ti hian han soi duat tai la karen ni lama hian sing ko chuang karen lama sing ruk le sang ret chuang sian state chim lama sing ruk chuang moon state a sing sari chuang tanin tari lama sing ni chuang ral tlan an om phlme kani Olive tuntumatana Myanmar news kan thayang to ka kanan ti chua kanan update le chu khati zong kha ania thir tu te na top thengamin thir saka min lo ngai thak sak le theu wangin in za chunga kan lo me